Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syedalun Bandung. Nyo ketemu rumpuk lom dalam video nyo. Malam barosa nalun pegah. Ba status loan preh €1 €2 tu. Loan nging kesimpulan daripada ulama. Pukeh na pencegahan yang ka dipertebiyat. Informasi yang dilarang handibi takbir niba malam uro raya nyo nalun dengo dan kalih lun preh kesimpulan berarti hana kesimpulan sepuh daripada ulama Aceh dan hana so yang cegah ke wakil gubernur Aceh yang dilarang bangsa Aceh handibi takbir niba malam uro raya kanyo ele nyo lun jawab sabuh video ke Bapak Innova ke Bapak Kijang Innova Irian Syah Wakil Gubernur Aceh. Hai Bapak Haram Jadah. Hai Bapak Haram Jadah PLT Kijang Innova. Nyo saboh kan nonton video lun hai antek Yahudi hai antek Fir'un hai bijeh kafe. Pekah umat Islam pekon? Pekah umat Islam Kijang Innova, pekon Haram Jadah, pekah bijeh PKI, pekah bijeh Yahudi, pekah keturunan Islam, pekah keturunan Aceh, ataupunkah bangsa bejat, bangsa pengkhianat yang kena jak larang bangsa Aceh lun hankabi takbir niba malam uro raya. Awai hai binatang kalih ka hapuskan lambang-lambang Islam ka kaya hapuskan. Nyo ka kajak larang lom bangsa Aceh lun lampap ma ke hai bijeh Yahudi paleh. Lampap ma ketiga truk hai anak bajung kafe paleh kah wakil gubernur Aceh Kijang Innova Irian Syah hai anak bajung. Kajak pap ma kebaik keduk di Nanggro Aceh. Nanggro Aceh nyan tanah Indah Tulun. Nanggro Aceh nyan tanah Seramo Mekah. Umat Islam 100% di Aceh nyan hai anu bajung palih ikeloh hai Kijang Innova. Menansit kepada ulama. Hoka antek-antek ulama. Ulama-ulama jahiliah. Yang mengaku-mengaku drogeh ulama. Yang mengaku-mengaku drogeh aswaja karismatik Aceh. Hai aswaja. Hai ulama jahiliah. Pekeh. Mumada menan mantong kasengap yang pama ke hotena kafe meja krung dilarang takbir handibi takbir niba malam uro raya. Hai ulama Haram Jadah, padumna kapaju peng bak Kijang Innova sehingga ka berdiam diri ke yang pama ke ban Bandung ka berdiam diri pegaduh kau pia boh lam daya hai fina. Musaboh kehana so yang berani yang cegah. Di saat melarang tempat ibadah di YouTube nyo katoto urorea malam singoh bekna halangan tapu katakbir. Hana musidro ulama yang cegah menansit bupati-bupati Haram Jadah. Hai bupati antek bijeh PKI. Puawakah ban Bandung ke bijeh Yahudi ke pu? Hai kedengar takbir? Hai kedengar umat Islam yang but? Hai kedengar sepu-sepu le di Bumi Aceh? Nanggro Aceh nyan Nanggro Seramo Mekah hai PKI palih. Jadi baik sembarangan untuk kajak larang umat Islam hankabi takbir. Berarti ke hai binatang palih kayo ke corona daripada ke Allah. Hai binatang Kijang Innova Irian Syah Wakil Gubernur Haram Jadah. Binatang kah? Yahudi kah? PKI kah? 7 boh keturunan kah sang bijeh PKI? 7 boh keturunan kah hai Irian Syah Haram Jadah? Kemungkinan bijeh bajung, bijeh PKI, bijeh kafe laknatillah. Maka sembarangan kajak cegah umat Islam di Aceh hankabi takbir ka YouTube tempat ibadah kayu hapuskan lambang-lambang Islam antek palih antek bijeh Fir'un nawakah. Hai Syedalun Bandung. Menyona bangsa Aceh yang larang handibi takbir niba malam uro raya. Nyan kajit mitaglah kaca laju saboh-sapoh. Neboh minyak benar persiapan soso yang larang umat Islam yang takbir niba malam uro raya. Ngonyan neglawa sedram tuah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo. Nyo jai tetat ka melanggih berarti dikena ja hapuskan agama Allah di Seramo Mekah. Jai tetat ka melanggih. Na yang larang hanbi jamaah bak sembayang, na yang YouTube tempat ibadah, na yang YouTube tempat masjid pepalih memang.
Hanasa memang palih memang keturunan Yahudi jai tat ka di Seramo Mekah. Jai tat ka keturunan Yahudi di Seramo Mekah. Nyom lun pegah. Toh keturunan Yahudi yang sokong penguasa zalimnya, yang setuju yang hanbi takbir nibak malam uroraya nyan Yahudi. Hana lun pe Yahudi bangsa Aceh ban Bandung bah, baik salah pegah hantu. Baik salah ni dengar untuk le urung dron dalon kon simran pase. Hana ku pubujeh keturunan bajing 7 buah keturunan lelun hana. Nyo soso yang han dengar. Didengar takbir nibak malam urorea. Nyan kenyan bijeh Yahudi laju nanggap kafe mijakrung. Baik segan-segan. Hana piyoyo nyo nanggro kerap karap gelengkop lepo ta Allah syedram tua. Jadi menyoyon untuk mencegah kemungkaran dan yon untuk mencegah kebatilan para penguasa zalim ataupun ulama-ulama suhu jahiliyah. Lebih god baik niat mudip le di muka bumi Aceh syedram tua. Nyo katanya Aceh berada tatka dikena penghancur akidah bangsa Aceh. Nyo dikena jak hapuskan lambang-lambang syariat Islam di Aceh syedram tua. Nyo hancur tatka bangsa Aceh katanya. Jadi pe urung dron pe nadi ikut serta. Ikut serta apa ke yang ke anti yang hana galak ke umat Islam yang takbir ni bak malam urorea. Pernah galak urung don. Menyo galak syedram tuah berarti urung don bagian kafe syid. Menyo galak. Menyo hana galak. Nebedoh syedram tuah. Nebedoh. Neba takbir. Takbir berkumandang malam urorea. Hana istilah yo ke corona. Coronanyan ata Allah bi. Ata Allah bi menyo Allah hana kehendak berangkaban jut tetap han kenong. Jadi baik ante Yahudi dia larang. Baikna ante Yahudi yang dikenu jak larang han dibi takbir nibak malam urorea. Beratat ka melanggih. Hanjut tembayang, hanjutnyo lampap ma ke menyo shopping kapuka, menyo tempat konser kapuka lampap ma ke menyo urung ibadah katuk. Pe alasannya binatang? Pe alasannya? Pe sifat ka pakai? Pe kaitamong virus corona lam tubuh ke? Pe kaitamong iblis lam tubuh ke? Baik sembarangan kayak larang bangsa Aceh lun untuk takbir nibak malam urorea. Nyan kewajiban bangsa Aceh. Kewajiban umat Islam seluruh dunia. Jadi hanaha si wakil gubernur Haram Jadah laknatillah bijeh PKI nyan dia larang umat Islam han dibi takbir nibak malam urorea. Nyokenyo yang pelelun pesampo dan tigote lun pegah hoka ulama. Pakon mandum ulama jino, mandum ulama ka berdiam diri. Pakon di saat na pengkhianat Haram Jadah bijeh PKI bijeh kafe yang dikenu jak larang han dibi sembayang, han dibi nyo, han dibi bijeh, pakon hana ulama mesido yang cegah. Pakon hana ulama mesido pe takut ha menumpuk proposal. Pe takut ha menumpuk peng dananyo dana jeh dari pemerintahan. Tolong pegah tiat. Tolong pegah tiat nyo yang pelun pesampo terima nasih wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.